Pemirsa, ius pandemi COVID-19 kerasa yang pisan oleh para pamikarya harian. Pinaga Cina Perantian majeng para pamikarya harian ngawinang mekatah relawan kemanusiaan ring jembrana ngemargiang parikrama sosial kemanusiaan. Untang pamidabdab aksi kepedulian para relawan punika, utama yang majang ring pemikari harian minakadi buruh tani, tukang ojek konvensional wiadin daring utawi online, supir angkutan umum, kusir dokar, pemulung, miwa belantik ulam, sani banget keni iusan saking kuentanan pandemi COVID-19. Pidabdab aksi kemanusiaan sani ngelantur jagi kemargiang, oleh komunitas relawan Jembrana KRJ, majang ring para krama sani lingsir ring sejeroning berana virus corona ni benin. Wantuan tiosan inggih punika merupa pidabdab penyaluran wantuan ajengan miwa masker majang ring paru pemikari harian sanikani iusan. Manggaleni komunitas relawan Jembrana KRJ, RD Suradi Praja Mausang, sekancan pidabdab sani kemargiang punika parikrama sani state kemargiang oleh relawan anggen ngicenin wantuan. Sani mangkin kepanggih merana virus corona, dadosnya ipun ngutamayang ngacarang masker miwa ajengan majang ring pemikari harian sanikani iusan saking COVID-19. Ipun taler ngicenin sembako majang rema kata krama sani lingsir para tukang ojek miwa kramo tuara. Witari Denpos Biru Jembrana.